Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Imana ishimwe, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu. Ndabifurije amahoro Imana itanga tukayaronkera muri Kristo Yesu Munyanazareti, umwami n'umucunguzi w'abari mu isi bose. Ayo mahoro nabane namwe aho muherereye hose. Haleluya. Ndabahaye ikaze ngo dusangire ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Saveur Divine. Imana ibahezagire. Reka dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 20, turasoma duhereye ku murongo w'7 tugeze ku murongo wa 12. Umutwe w'amajambo haravuga ngo Pawulo azura Eyutuko. Ku munsi wa mbere w'iminsi 7 dukoranira kumanyagura imitsima, Pawulo ayaga nabo kugira ngo buce agenda atevye mu majambo ushitsa mu gicugu. Maze hari amatara menshi mu cumba co mu nzu yo hejuru aho twari dukoraniye, kandi mu idirisha hari hicaye umusore yitwa Eyutuko aremegwa n'itiro ryinshi. Maze Pawulo arushirije gutevya mu majambo, itiro riramuremera, akoroka avuye mu nzu yo hejuru ya gatatu, bamuyora ahwereye. Pawulo arururuka amwubama hejuru, aramugumbira ati mureke gukoma induru, kuko ubugingo bwiwe bukiri muri we. Asubira kurira, amanyagura umutsima, ararya ayaga nabo igihe kirekire, ashyitsa no mu macaca, maze aragenda. Bazana uwo muhungu ari muzima, imitsima yabo iraruhuka. Imana ishimwe. Turiko turaganira muri no mise ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'Imana zatsinze urupfu. Imana ishimwe. Haleluya. Tumaze gusoma aya makuru muri kino gitabo cy'ibyanditswe vyera yabereye mu gihugu c'Ubugiriki mu gisagara cy'Tirowa. Haleluya. Tubona umukozi w'Imana Pawulo agendera ico gisagara, hanyuma arondera bene data bahaba kugira ngo abashingire intahe, ababwire iby'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Ababwire ibya Kristo Yesu yagwanya, ababwire haleluya ibya wa Munyanazareti umwe Pawulo yatoteza abamwizeye. Imana ishimwe. Ngo ku munsi wa mbere w'iminsi 7 ahura nabo bene data bari muri etaje ya gatatu mu cumba co hejuru, bamanyagura imitsima. Maze Pawulo aganira nabo umwanya muremure. Imana ishimwe. Iyo turiko turavuga iby'Imana, umwanya utubana muto kuko ni vyinshi. Iyo turiko turavuga iby'agakiza twahawe, haleluya, dushingira intahe Kristo Yesu, umwanya utubana muto. Pawulo nawe ngo atevye mu majambo kuko byamubanye vyinshi mu mutima wiwe. Haleluya. Amakuru ya Kristo Yesu ni menshi mu mitima yacu. Umwanya uratugora, umwanya utubana muto. Niyo dukoranye nk'abana b'Imana tugenda turiruka n'amasaha kuko ibya Kristo ni byinshi. Imana ishimwe. Ngo ageza mu gicugu aganira nabo. Haleluya. Ngo aho bari bicaye haza kuba ikibazo. Umwana w'umuhungu w'umusore yitwa Eyutuko yari yicaye ngo mwidirisha, ngo aremegwa n'itiro.
aha dusenge imana idufashe, kuko birashoboka ko abana b'Imana baterana bakoranira hamwe, Satani nawe aho hantu akahaba. Ni byiza ko abana b'Imana baba maso iyo bakoranye. Turakwiye kumenya ko Satani nawe ashobora kuba muri icyo kibanza. Iyo tumaze kuba maso, turasenga kugira ngo ntagire ikibanza hagati muri twebwe. Imana ishimwe. Muri ako kanya uyo musore ijambo ry'Imana ritweretse ngo arasinzira, itiro riramuremera. Pawulo nawe abandanya kuganiriza bene data, abandanya kuvuga ubutumwa bwiza, ngo hashikaho uyu musore arakoroka avuye muri iyo nzu yo hejuru. Inkuru mbi nuko uyu musore amaze kugwa hasi, ngo bamwegeranije amaze guhwera. Imana ishimwe, kuko iyo nkuru mbi yamaze umwanya muto urume rumara. Kubera iki? Imbaraga z'Imana zaranesheje urupfu. Haleluya. Amaze gukoroka, Pawulo byabaye ngombwa ko ahagarika igikorwa yari karakora, arururuka ashika hasi. Imana ishimwe. Iyo twinjiye mu kaga n'ingorane, iyo Satani aduteye akaturasa, Imana ishimwe, Imana ihagarika gahunda yari ifite zose kugira ngo ibanze dutabare. Haleluya. Tubona ngo Pawulo acarururuka ashika hasi aho wa musore aryamye ari kiziga. Pawulo ngo amwubarara hejuru, aramugumbira, abwira abari bahari bose ngo nimuceceke, mutekane, kuko ubugingo bwiwe buracari muri we. Imana ishimwe. Umva icyo Imana ikubwira. Birashoboka ko Satani yakurashe cyangwa yakurashe mu minsi yeze. Birashoboka ko umeze nk'uwapfuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ijambo ry'ihumure, ubugingo bwawe buracari muri wewe. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Humura, reka gukoma induru, reka gutaka, reka kwihebura. Ubugingo bwawe buracari muri wewe, kubera ko nyene kubutanga ari we Mana. Haleluya. Yaranesheje urupfu na kuzimu. Pawulo amaze kubabwira ngo humura, ubugingo bwe buracari muri we, ngo yisubirira hejuru atekanye. Imana ishimwe. Abandanya umurimo, abandanya igikorwa yari karakora, kuganiriza bene data. Bimaze kugera mu bucagucagu, Pawulo ngo arabasezera. Haleluya. Yarabaganiriza ijambo ry'Imana, kandi yakoze n'igikorwa, amena, abwirijwe na mpwemu yera w'Imana gukora. Imana ishimwe. Asengera canke agumbira wa musore yari amaze gupfa ahwereye. Ku murongo wa 12 ijambo ry'Imana ritubwiye ngo bamuzana wa musore ari muzima, akomeye. Haleluya. Atambuka, avuga. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo imitima yabo iraruhuka. Haleluya. Ruhuka mwene data, ndakwifurije ko ucumvira ijambo ry'Imana umutima wawe uruhuka. Ndakwifurije ko, Mana ishimwe, ucumva aya makuru meza, ucumva inkuru nziza ko Imana yanesheje urupfu, Imana yatsinze urupfu muri Kristo Yesu. Ucumva ko urupfu atambaraga n'ubushobozi bigifise kubizeye Kristo Yesu. Umutima wawe nuruhuke, kuko ubugingo bwawe buracari muri wewe. Naho wakomeretse, naho Satani yakurashe, naho watewe mu buryo butandukanye, naho intambara ari nyinshi, ariko humura mwene data, Yesu yaranesheje, natwe nicyo gituma twanesheje. Imana ishimwe. Yesu abahezagire, Yesu abahezagire inshuro nyinshi. Mwene data wumvise ijambo ry'Imana, utarakira Kristo Yesu, haleluya,
n'akanya keza ko kwakira umwami n'umukiza. Uyu yaranesheje, uyu yaratsinze, uyu ni muzima, yicaye iburyo bwa data mu ijuru, kandi arakugirira neza, aragutabara, aragukiza, arakugirira neza. Izina ryawe rirandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Aragukiza urupfu rw'ibihe bidashira, urahabwa ubugingo budashira. Haleluya! Kandi n'imitwaro yiwe, imitwaro yawe arayikorera, arakunezereza. Umutima wawe uraruhuka kubwo kwakira Kristo Yesu. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.